Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga inday drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Jeric. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo manpay iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat wenno naessem nga agdengdengeg iti drama. Naawi sakmet amang ipatulod iti kapadasak bareng kunak no makaibati daytoy iti adal ken mangtedlinglingay kadagiti makangeg. Simple laeng ti adda a panagbiag mi. Saan kami abaknang ngem at least naragsak kami kas maysa a pamilya. Isu na laeng ta adda metladta dagiti panubok aditay namnamaen adumteng. Ket no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ragsay sadyay awan tiriga sadyan simampot ka magay man lakay malaalag tugaw kaditan taidasar konti pangrabyan tayo Anya, tinluto nga pangrabyan tayo bakit? Ay karne alakay sinagpawak iti balatong ken parya. Wow! Lagi masay. Sigurado nga dumanan ti makan ko no kastalay. Ay kawan na. Amok nga mi na paboritom daytoy. Iso nga isot inlutok apang rabyan tayo ita. Ay yaman ka bakit? Oh, nagitubing ay. Si Mang Patagalin. Wana, itay pay. Jeric, Joan, umay kayo ang tamangan tayaon. Wan daddy. Jeric, may salang tisaw. Wan daddy, umayin. Okay, kumusta mo't nga tinagmalem at panagbiyahem lakay? Adumot laan ka di, tinapasadaang? Kasi ti Diyos bakit at tamot basit. Agmano ak daddy. Agmano akmat daddy. Kasi na kayo ti Diyos anak ko. Malalag, tugaw kayon, tamangan tayon. Sige, tugaw yaw. Wan daddy, Wow, nag-imastisida tayo ah. Nagbanglo. wan nga rod makapabisin. Ay, mabait lang anak ko ah. Agkararag tayo pay, sakbay amangan tayo. Adda ka matgayam, Jeric, apo. Wala la. Itayak pa dito ya. Inyag ko ti abastoyo. Bagas ken groceries. Ay na, nagsaya atan, taadaman gaya man inyag mo nga bastumay, apaw. Siyempre mo't kasta ti kinapatagyo kada kami, Lola. Ay na, pasensya kayon atanay. Di mi matan maisa party umay pumasyar ije balayaw. Saan ngamin amaibati ni Lolom dagiti mula na taawan ti agsibaw. Kastamatan dagiti taraken may. Awan ti mang pakano pumanaw kami dito'y balay, apaw. Awan parikot iti day ta, Lola. Maawatan da kayo man. Iso nga raw, dasaklatan ti mangitulturod iti abastoyo. Banag apagyamanan mi unay, apaw. Kat, kumusta kayo matan ngay? Ni manang mo, kumusta matan? Daddy ka ni mamay, kumusta da matan, apaw? Kaasi ti Diyos. Okay kami mo at Lola. Uray kasano ti kinarigat ti biyag. Makaya-kaya mi matlatta. At least, at ang trabaho may kanimanang Joan. Sa aran nakasliding, agpada kami atambay. Ay kat, nasaya at mat nga rod ano kasta. Lola. Kas iti kanayon kung ay bilin kada kayo. Diyo kumaliwayan ti agyaman iti Diyos, apo. Rungbang nalaang agyaman kayo kadag iti bindisyon amaaw-awat yaw. Lola, talaga kasta ti raramidan mi.
Nagmayat at talaga tirik na no kagapgapom iti simbaan anya mami. Katuan mo't ngamin, anak ko. Iso nga rod ako nak, akanayunan tayo ti makimisa. Iti kasta, agtultuloy mo't ti bendisyon ti Apo kada tayo. Well, okay. Anya nga, ituin kararag mo, Jeric, anak ko. Nagyaman na karagiti blessings ng itod ti Apo kada tayo, Daddy. Very good, anak. Si Kangay Joan. Siyempre, nag-thank you akmat kadagiti blessings na iti pamilya tayo, daddy. Kinid daw ko, asapay ko ta mapromote akmat iti trabaho. Oh, patseg asong batan na dayta akararag mo, anak ko. Mamatyak iti day tabakin. Basta di tayo liwayan ti kumamang kenkwana. Juan, daddy. Mabisinak, Daddy. Di mat ko na mga ilibrida kami kalpasan na makimisa tayo. At iya imbagak. Katuan, inbagam dayta, sakbay arimwar tayo iti balay, daddy. Wen ngagpaiso lakay. Loko kayo Pagtitinulungan dakmanan ako nak. Sige, sige. Mangkita tayo nga ro diti restaurant na mabalin tayo apanganan. Bigbigat ngem suyaab ka suyaab dita dante. Ay, nahuwan nga ron. Apay, di ka agbiyahe ita? Ay, saan sa bakit? Kasla masadutak man. Baturog akpay. Agbiayag penton malam. Labas! 1:19. Taya! 1:19. Ayabab man kit diti ko, Agtaya brother. kayon, Apo. Agtaya taman, bakit? Taya! 1:19 ti labas iti rabi Agtaya kayon, Apo. Ayabang bakit? Mari pasita! Dumagas ka dito'y balay, tagtaya kami! Ay, wan maray, mabitlaan. Oh, anyang arod nga itinumirom lakay. Ay, jangan tayo ngagpaso ti mayat ang matayaan. 1:19 ti labas iti rabi At ti listaan maray. Anya tinumiruyo. Nar, kita man patilista ang maray. Toy pare. 1:19. 15, 18, 30... Ay, mare, 14:28 man? 14:28. Mano maray? 50 laeng, mare. 50. Nagbasit mo't itong tatayang bakit? Gusto laeng madlakay. Dakil mo itong ate, abakan na dahi talo bilang katumamata. Natin mare. Inayon mo dita 14:28, 500. Nagdakilan lakay. Wen atap no dakdakkel mo ti abakan ta. Luisa bakit? Luisa! Napay ka ilakay. Kasla nakaragragsak ka man. Nangabak ta iti huiting! Ang paiso lakay. Wen! 14:28 ti labas! Kahit paano ngay di inabak dyan tayata lakay. Ay, katriniwuriw mo't abakat! Mayat ang arot nukas talakay. Naete. Si Manny. Pero may, ay nasa wakas, makagatang ako niti inararapaap ko ang motor. Ala, bumatangak mo tin akadagi ti appliances lakay. Ay, kawan may mayat mo gatang ta iti kagawaan. Tapno adamot pakakit kitaan ta, bakit? Yes! Yahoo! Apay kastaw na pinagsak mo manang. Yes! Napromotak iti trabaho kading. Siya kung ti manager iti kumpanya pagtrabahwak. Yes! Wow! Congrats nga rin tama na. Agyaman na kading. Katsi ka, kumusta mo't ti ibagbagam ngay of offer da ken ka trabaho? Pampanunutek nga rin no kasano manang. Daktakkel nga min ti offer da ijay. Halos doble ti sweldo kiti sigo na trabaho. Ay katuwa namon ati offer da ken ka. Man ti agi offer iti kasta akadakkal asweldo ading ko. Iso ano siya ti sika. Awat mo ti offer da iti bangil a kumpanya. Sayang mo.
Mangmangan ka mula ta na siksika, Dante. Oo na. Tawan mo't gayam umay. Hayak pa nga ayab. Nga mawan mo't sumumbat. Di nanganak ko na si siya. Jeric! Joan! Umay kayo manganan, anak ko. Nay, timakdar ka mo tan, Dante. Wala, tanalpasa ko na nangan. Mangan ka mo titan. Talaga pinartakak tinangan ta. Anda pa'y aramidak bakit? Ay sos, ingkakot agbiyahen, Dante. Daitan tumula ang manan cellphone mo ti igama may tiyak malmalam. Tagari ka di bakit? Tano mga bakak, sigurado si kamot lang ti may ranod. Ay na, awan na saya at nga ipaay ti sugal, Dante, Nang runan no kasta ka na yun ang mutay. Ikararag mo gindi ta mga bakak, iti kasta, at dapanin kwarta tayo. Nagalas kasta na panuno mo, Dante. Awanan, talaga anaadik ka niti online sugal. Nakahado ka man ako na akong Luisa. Di ta ka malagay. Malmalas ang mandataon. Oy, Dante! Agsubli ka dito! Dante! Nasaya at mat, tasimangput kan Jerry. Apay, saan kayong buta nagkuyog kan ni manang mo? Saan? Ag-overtime ka naman ni manang Joan. Kanayon matin nga ag-overtime. Wala, tapno dakdakal ti masweldo na. Urayon tayo pa'y ngarod ni manang mo. Sakbay amang rabi tayo. No kasta, saan kayo pa alangan, mami? Saan pa'y urayon da kayo ngarod? Ay sus, mangan kayo nanganak kon ijirwar. Anya? Nimot manang, amangan na parbangon ton nga agawid dayjay. Kan may sa sigurado amangan dayjayan ijirwar. Isa amangan kayo mutan. Saan yung orayan pa ni manang? Dito'y kon nga iparada ti motor ko. Iti kasta. Nalaklakan to ti papano ko yung madamdama. Sigurado magustuhan dati in take out ko apulutan. Mapana ko. Sigurado nga orayan na kung di taunag. Mayat ti kasti abiyag. Happy ko naman. Charan! No diwa mo ti agyaman kalagi ti bendisyon na mauawat yaw. Dom ti aldaw! Asoblin na dagita! Ket ninto satanas! Ti agari dito sa malubungan. Ay. Nagloko na itabagtik. Kimot naman, lablabig lang. Tang pagitong kitang. Sapay nagtadang ti panang kita na kanyak. Oh no! Ti bagbaga! Sanak nga gululbad! Ueno agpadpatulaan! Babawin nanto dagiti bendisyon! Kadagiti tatawa di na mo ti agyaman! Kandi na mo nga ti patay! Jesus! Aguulo nga talaga. Bye-bye, aklatan. Mapanakit din. Apayan, Luisa. Kasla nagbaliw mo tan dito'y balayaw. Anya ti kayat yu asawan nanang. Tunggal umayak dito'y. Kompleto kayaw makisango kanyak. Ita, danda ni awan pa yan makasaritak kada kayaw. Busy kayo mat-aminan. Diyak pa yan makita dagiti apu ko. Ay na, makumikum da kadagiti trabaho da nanang. Kas makita yung aging ka ita, sanda pa ya si mangpet. Nay, rabiin, adada pa'y laang iti trabaho da? Wen nanang, kanayon da ngamin nga ag-overtime. Kat ni ngay matdantay. Sa dino ti ayan na. Ay na, ada ijay si Ledmi Agay ay ayam manen iti online sugal. Diyos aman na nga asay. Apa yan? Anya ti mapaspasamak iti asawam? Nanang. Saan mo't asigod akasta? Wen nga rod, jakman ammo. Tay di napadasan na tinangabak iti weteng. Kanday ta nga online sugal. Ay nasi madut mutin nga biyahe. Day talaang matin agsugsugal ti kukwaan na. Ay una yan.
Uray dagiti anak mi nanang. Adun ti oras da nga overtime. Sana nakas itisigod ang masapsapa da nga agawid ket aggidan kami amangan. Itawanan nanang. Adun ti oras da iti trabaho. Yes! Yeah! Ako! Nanya ti ririawam dita, Dante. Nangabakak manan bakit? Nangabakak manan! Oo, kita mo. Oh. Ha? Ha? Ay, nanagdakal mo itong tinabak mo lakay. Eh, kit siyempre apay kapoy. At dabanin kwarta tayo. Isimani ko naman. Oh, yung mo ti Gcash number mo. Ta isend ko kim ka ti pagpalengke. Ah? Agawaam! Yung kagpalengke bakit? Gumatang kay tinaimas asidan tayo. Day karon ti baka ti alam. Ta mga rami dak man iti kilawan. Makasidsida kami ka iti kilawan na baka. Sige. Ipasam nga ro dun iti Gcash ko, ti inabak mo. Ta mapanak mo tan agpalengke lakay. Luis, Abay kami. Aday baga? tulungan na. Nene, apa yan? Agan ano kan, Dante? Apay nga, ikamang tabarukong mo. Baka aangas. Ay! Tulungan na ko pa. Sige. Ay! Dante! Dante! Ay, ako! Karuba! Tulong! Tulungan na kami! Nasayata simbangput kan manang Joan. Apay ka, day, Jeric. Apay, di mo ka dinaawat ti text cooking ka. Awagan ka. Ngam saan kamot kami na makontak. Ay, kwa. Jack ngamin kaya ti madistorbo iti trabaho. Iso nga in-off ko pa'y laang ti cellphone ko. Jack pa'y linukatan, manipod pinmanawak iti opisina. Ni Daddy, at di hospital. Anya? Apay? Ano ni Daddy, ading? Naatake manang. Anya? Ala, agsagana ka. Ta mapantay di hospital. Ha? Ha? Anya, day, Jay? Kasla, adapin mo to. Hunggang peso. Kasla nagtaod ba't iti silid da mami kang Daddy? Ha? Kasla da mapupuoran. Ha? Kitaam. Adda asok nagtataod iti silid da mami. Ah, puor. Mapupuoran ti balay tayo manang. Unay matitikas na yung mapaspasama kiti pamilya minanang. Unay yan. Talaga akasta siguro ti biyag, anak ka. Wala. Ngam unay yan. Tanagigitan damot lakit din. Naatake lang nga rodan ti asawa. Naurampay ti balay mi. Sala nga day tananang. Naikat pa'y gayam ni Jerry kiti trabaho na. Pagyamanan tayo lahat ti Diyos. Ngamen, nailasat ti asawam ti pan nakaatake na. Kan saan unay anapuuran ti balayaw. Sumagmamanula ang apasa ti napuuran. Naimbaglaan ng ananang. Tasan nairaman ang napuuran ti kwartang iduldulin ko. No pati dayjay, kat nauram ay jak amo na talaga nanang. Ay, nalipatan yun samot namin ang ti obligasyon nyo iti Diyos, anak ko. Nanang, Manipod na padas yo tinapintas abiyag. Saan kayo matan ang makimismisa? Saan kayo sapayan nga agkarkararag? nanang, Di mat kanayon ko nga ibaga kada kayo, nga oray anyapay a bendisyon ti maawat yaw. Di yo kumaliwayan ti kumararag kan agyaman iti apaw. nanang, Mala, gusto dayta na panagsangsangit mo. Agbalin ko mga adal kada kayo dayta. Anya ngay nga rod. Ano san nyo manen ati mang rugay anak ko? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda
day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon da idrama ita kat manipod kanipagayam tayo a Jonas ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Nang runa kadag iti padak anaes sampay laeng adumngeg iti drama. No bilang tamapagasatan met ama drama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Jonas. Tinak istoryaan ita ket may papan iti biag ni Lolak. Nakababain man apa drama ngem amok ngamin apa kaadawan iti adal to'y inak istoryaan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Naimbag nga oras mo, anak ka, umayak man. Apay, anyat masapulyo nanang? Ha? Anyat masapulyo kunak? Ay kwa, awan mo't di anak ka, umayak laeng kumamakiturog dito'y balayaw. Ne, apay nga umay kayo pay laang makiturog dito'y kat adamat balayaw. Ha? Ay kwa, umayak mo't umiliw anak ko. Ay na, nagado ti pakariribukak nanang. Nagado ti problemak. Isu amabalin ka di? Saan kayon amainayon pay? Nay, saan ka mo't ariribukan anak ko? Umayak laeng makiturog ko na. Agawid kayo kit din. Wano saan, mapan kayo ijayan damanong Jimmy. May mayat ijay, tanalawlawa ti balayda. Di kay manaktak kunak, tanay, adupay ti aramidak. Dito'y nga raw, di kayat kumot Silvia anak ko. Ala ka din pastrakan na ko. Anya kay matan, maminsan lang ka diti sa unanang, apay di kay makawawat. Didak disturbuan ta adu ti pakakumikumak. Alala, agawid kayon. Ay na, pasensya kayo nana. Ang mawanan pagyanan nyo diti balay me. Kas makita yung may. Nagadu kami ditoy. At ngamin dagiti kakaanakan ni bakit diti balay. At lamod ngamin ti balay yo. Ngumno apay ako na yung umay kayo pa lang makiturog mo dito balay. Ay kwa, awan ngamin kadwak ijay balay anak ka. Kun kayat kayo mo't ang umay iliwan. Sana balay, tasa anak mo't ngagbayag. Agawid ak mo't laeng inton bigat. Pasensya kayo na talaga nanang. Ngam awan lugar yo dito awan pagturugan nyo tanakargaan amin in asilid. Ay katuray iti salas latan at ipagturuga ka nakaw. Anya? Ala ka din, Jimmy. Di kang danag ta sa anak ba't apaasikaso ka na kayo. Umayak laeng makiturog. Promise. Mami! Adda ni Lola! Manan, anyat gagara na kano aya? Diyak ka mo mami. Sigamot ti sapsapulan na. Umay mo kasarita Abay nga da kayo manan dito'y nanang. Umayak laeng mat umiliw anak ko. Umiliw asasawan nyo mat. Kadno agkakaaruba tayo lang. Kan may sa, kagap-gapuyo lang dito'y balay, iti kalman. Ala, agawid kayo kit din. Di kay sumanursor, tanay. Narigat ti agsakit. Sapay awan maitad ko apag pa-ospitalyo. Awan mo't siguro tidakas na no umayak makikaruba ka na kayo anak ko. Unmo't ngagpay sumami. Baybayan nyo lang kati ni Lola. Awan mo't matingar aramidan na. Wan, awan, nga manaktak kayo nga rod. Diyak may pamaysa ti aramidak. Disturbo kayo, isong agawid kayon. Ing kayo kiti maturog nanang. Apay ay kasta kayo kanya.
Awan asiyo iti inayaw. Ha? Basta umaya at papanawan da. Anyat klase yung anak. Awan utang yun ay mga nakam. Ha? Ay, kuha, nanang. Ala, umay kayo Lola. Sumrag tayong dita balay, tayo kape. Jonas! Sana na pa pumanawak lang tayo sumati kaya tina. Sige, mapana ka. Lola, mabit lang. Lola! Bay amon, Jonas. Siguradong agsublin tumat lang maninday dya inton makalagit. Apay akas ta tilang ham, Jonas. Paslada parikot mo. Ay, awan. Pampanunutik lang amin ni Lola, Shane. Apay ni Lolam. Mas asyanakin ko na. Awan mo't nga rod mabalin ko. Apay ngamin aya. Apay ako nam amaasyan ka kini Lolam. Masakit ka din ni Lolam, Jonas? Tamok kat adatong tumaran ng agas. Ang jak mo, nganya ti sakit na. Mas tamang mga kulaan ka damami kin Uncle Jimmy. Nga awan ka nun sa serbi ni Lola. Ngamin, masakitan da ito eh. Gastos laang ka no kung pabigat kung kunada pa eh. Hala, kastat ibagpagada mami kini uncle mo, iti mismo nga inada, Jonas? Wan Shane, Na yun, apay ngaymot akastada kini Lolam. jak man na mo Shane. Nalabit adida kahit agastusan ni Lola. Masayangan da siguro iti kwarta nang runa kadag iti igatang da kadag iti agas na. Madimot ati kastangar aramidin da. Mismo nga inada, ngam kasakit din ti pamayanda. Ay, huwag na rod. Jak mo't mabalin ang tungaran ni Mami. Ta sigurado nga tanak manan. Ay, madanagan akmeten, manong. Itiyan niya, Silvia. Kaninanang Apa ni Nana? Madanaganak nga rod. Dua alawas meten asaan na nagaw-awit. Apay, di ka madanagan aya? Nyay ko matipagdanagak. Bakbakitan mo tin. Amo na tipimanaw. Di amo na nga rod mo tagawid. Manong, Ay na. Agawid tumot lang day jay. anya nga tano birukan tayo laangan. Uno saan, mangtangdan talaangan iti mang birok ken kuana. Ay na. Gastos lang day ta. Ha? Agawid tumot lang day jay kung ang langarudog. Ang mga no, dalang iti balay dagiti gagayim na yele. Uno saan? Ang mga no, dalang iti balay na Uncle Fermin. Sapay la kumangarod, takas ta nga agpayso, manong Jimmy. Sa dino ngay ngatan nga agpaiso ti ayan ni Nanang Jimmy. Tsaka mo Kapaya siya ti damagam ngay. Na, itikas na pa nagsasaom. Kaslaawanan Apolos ti bibiyang mo kininana nga, Jimmy. Agulimag ka, tadapang panunutag. Anya manan ti pampanunutan. At na panunot ko pagsayatan, bakit? Anya day ta ang pagsayatan, lakay. Tangay saan mo't tin asumangpot ni Nanang. Anya nga tano ilakok laangan ti balay na. Anya? Wen, kasta ti aramidag, bakit? Awan mo't lang nagnanad ijay, tadi mo't tin agawid ni Nana. Iso nga ilako kon. Awan ti dabduma ang mairanot ijay, no saan adatalaang bakit? Ha? Ay, katsi ka, Jimmy. Makaamu ka no anya ti aramidam. Iso na lang, taamangan no umapal ti kapsat mo. Kasarita po ni Silvia, siyak ti inauna, iso asyak nga rob ti masurok. Ne, saan mat amabalin abukudam ti paglakwam iti balay konsular ni Nanang manong Jimmy. Siyak ti inauna, iso asyak nga rob ti mangeddag, no ibingayan ka no saan Silvia. Anya? Nalawag mo't siguro timbaga. Ay, saan amabalin manong? Ilaban ko mat ti karbangak. Di ka kumamat agbalin nga imot kan gamrod. Naskan laang nga itod mo mat tibingay ko manong Jimmy. Adayo ang napimpintas tigbiag mo nga miti siya. Iso di mo kumamutin pakibiyangan ti paglakwak iti balay kan sular ni Nanang. Kukwak laangan dayjay. Urean niya pa iti ibagbagam manong. Basta jak ipalubos nga awan bingay ko.
Masapol nga agudwata iti kwarta ang mapaglakwan iti balay kan sular ni nanang. Anya? No di nak ibingayan, mapanak agdarom iti barangay. Silvia, Saan lang asika ti anak? Isuadi mo nga rod bukudan ti mapaglakwam. Ibingayan nak nga ibingayan tapno awan ti rirey. ha? Lola Carmen? Ha? Jonas, apa? Lola! Apo. Ape, akasta tilangayo, Lola. Nakamurmurang kayo. Kan anya ta kita pitpitutan nyo. Buti kan plastik, apa? Ay sus, nabangsit na kita, Lola. Ibulang nyo na kita. Saan atila pitpitutan nyo? Punuan na bang say, ngam isumot ti mang bibiyag kanyak, apa? Ha? Iyawid ko na gito'y abuti kan plastik taugasa. Kalpasan na, mapan kung tumutan ilakaw. Iti kasta, adan tumutan igatang ko iti kanak. Oh my God, din. Tagawid tayo ni Jebalayo, Lola. Ay saan? Jakun kayat ti agnaud ijay apaw. Bayam nga ilako da mamim ken angkel mo ay jimay. Isuntumot lang agmay sa ijay. Awan kadkadwak ijay. Isu abay amon ta ilako dan. Saan kayo ngagmay sa Lola? Kaduan kayo ni Jebalayo. Albay saw apaw. Uwan, Lola. Promise. Isu nga gawid tayon. Apay ngamin aya nga ipilit mo ti makibingay, Silvia. Dakkal ti karbangak ta anak nakmat ni nanang. Isu nga itad mo nga rod ti bingay ko. Mala, ulan. Nga makauray ka mat Diyak pala nalakla ko ti balay. Ngam dandan inaldaw na arangren. Di ka lang makauray mo. Tapno ammom. Agbirbirwak pala ang itibayar. Umay kang, Lola. Umunag ta dita unag. Sige apo. Oh, Mami, Uncle Jimmy, adda kayo maggayam dito'y balay ni Lola. Ha? Ay, kwa. Nay, ada kayo mo't nga agpaiso dito'y balay anak ko. Hinururay da ka, day. Ay, pasensya kayo na, no medyo nabayag ajak na gawid. Kwa, nanang. Sa nabalay, tasana ko na pumanaw. Agnaud kanumot ni Jonas dito'y balay, tapno adda kadwa. Anya? Oo, naimbag malusan da kayo akadwa ni Jonas, nanang. Ang mga noawan pa'y makadomingo, kat panawan da kayo mutlang. Ha? Sana akas kada kayo kin ni Mami, Uncle Jimmy. Jonas? Ha? Napatagkanyak ni Lola. Isadyak to pulos panawan. Kukuha na dahi ti abalay. Isuawan nga rin ti karbangan nyo amang ilako iti daytoy. Ha? Ala, pumano kayon? Kat di yung gamdan nga ilako ti balay kansular. Tas si bibiyag pa ilangmat ni Lola Carmen. Lola, umay kayon, tamangan tayon. Nakaluto ako niti pangrabyan tayo. Jonas, apo. Ha? Agsang-sangit kayo manan, Lola? Kailiw ko na yung dagiti anak ko, apo. Lola? Malagip ko hindi uping dapay. Siya ki mga uawir ka na kwada. No aglampay na, kanta agida, sakto isala. No mabisinda, igawag ida. No nadungdung rinda, digusag ida. No ang taray na, kat may dugmam na, bangunag ida. No ang sangit na, ay huwag ida. Gamita dadadakal na.
Itata nagpamilyadan. Awan matan sa serbik kadakwada. Laklak si dendak matan na po. Lola? Tamaw kat pinadakal ko matida ada sayaan. Jaga mau doanya tidak kurang. Tapayakas jay damatan kanya. Jaklaim pagarup. Ngay dilikudan tinasaya dapanang padakal ko kadakwada. Kasto igayam di subanda. Ala, pastulan Lola. Ikararag tayo, asapay ko ma. Tamakamiris mo't lang damami kin Uncle Jimmy. Di kay maawanan ni tinamnama. Amok anak ko laapan laang ti panunot da, Lola. Nasaya at matasimangpot kan Jimmy. Oh, api ka di bakit? Intaray damat kanugayam ni nanang iji ospital idirabi. Good, anya ko maita? Ah? Di mon samot na awatan ti imbagak, Jimmy. Anya san anaawatan mo't ngay bagbagam alma? Kasano kat kasla di kamat makarik na. Intaray da iji ospital ni nanang kunak. Agam kasla awan mo't dadanagam. Anya ngay kumatipagdanaga kat inpandang arudon iji ospital. Jimmy. Ay, sigurado agastos marinday ta. Ay unay kan Jimmy. Inam ti adda iji ospital. Ngam day takit din magastos ti pampanunutam. Ay katanya pa ngay. Sigurado ada kami manen tagbayad iti pan naka ospital na agraman igatang iti agas na. Ay, puro parikot mo't isang sangbay na ita bakit? Makauma! Jonas, apo. Lola? Saan ka di nga umay damamim? Ha? Ay, kuha Lola. Awagan man ida, apo. Ibagam tanda na patag nga ibaga kadakwada. Sige Lola, mapit lang nga rod. Tawagak ni Mami kan Uncle Jimmy. Pinayabanda kami kanumay. Apay, atay bilin nyo. Agpapigsa kayo kit di tapno makarwar kayo adagos. Tanay, awan gastusan tayo dito'y ospital, nanang. Kumusta kayo, anak ko? Amuyo ka day. Akan ayon kayo ang matagtagainap. Malaglagip ko idiuping kayo pa'y. Nuag sangit kayo, ikantaan kan isala kayo. Numabisin kayo, pakanan kayo. Nuag lampay kayo, ay ayun kayo. Nuag dadawatan niyo, itad ko. Kailiw kayo una yun, anak ko. Kailiw ko, dagiti ara ko, pero. Ha? Nanang. Ara ko, pandakman, anak ko. Kailiw kayo una yan. Ay na, adula amin dayta. Agpaimbag kayo kitit agawid sayon. Manong Jimmy. Ay, talaga gaya, madida kun kay kaya. Ha? Ay, kuha. Saan mo't nga itikasta, nanang? Tangay didak mat kaya't ngara ko paan. Pumanaw kayo dito eh. Panapanda ko. Hindi kayag sangitan. Arakupan da kayo, nana. Anya pilangay ti mulmulagatang tita Silvia. Agkunay kan Ha? Ay, kuha. Uwan, Manong Jimmy. Ay, nagyaman ang anak ko. Kamawad dyanan na. Narignak manuhin ti bara ti arak ko piyo.
Nasaya at may, tayo may kayo matlaan dito ospital, Sylvia. Uwan, Uncle. Ni Jimmy ngay, sa dino ti ayan na. Napangin matang iti agas ni Nanang, Uncle. Nakita ti panagarakop yu itay kin ni Manang Carmen. Uncle. Rumbagla ang tinaramid yaw. Kaya itida kayo tubeng. Nasikaso kada kayo, tinayaw. Siya ti saksi iti kinadunguna nga ina kada kayo. Iso nga itata sa anin abakabain. Da kayo kumamutan ti mga awil kinkwana. Uncle. Sumagmamanulaan na kanito ti ibayak na dito'y lubaong. Iso apang nga asiyaw. Ta iparit na yumot kumati pamatag asap-sapulin na. Manipod kada kayo nga anak na. Ay, pasensya kayo, Nanang. Sorry, kadag iti saan anasaya at ngayon pakpakitak kada kayo iti kalabas. Sapay ko mata mapakawandak. Oras yakmet, Nanang. Pasensya kayo kadag iti matingin aramid ko kada kaya. Awan rumpeng nga ikitawan nyo iti pamakawan anak ko. Maawatan kayo mat. Kan maysa, agdamat basol ko. Ngamin, nagbaliinak adagulit. Ugali siguro ti bumakat. Nanang. Dudwa kayo laang agkapsat. Isurati kay kumaagap-apawan. Uwan, Nanang. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Ipatpatag da kamat unay-unay, Nanang. Siya kung timang pakan ka ni Nanang, Manong. Siya kun, tama pa nag-agtrabaho inton madamdama. Si kanton inton aldaw. Sige nga rod, Manong. Adto iti ipakan mo kinkwana. Dahito'y matitumaran na nga agas. Sige, tayo tulad ko niti silid na. Mami, nilula. Ha? Ha? Umay ka, tama pang tayo iti silid ni Nanang. Nanang! Nanang ko! Awanin ni Lola, Mami. Awanin. Nanang! Pa'y ti mapaspasama. Saan nyo may lakla ko ti dakil abalay, Sylvia, Jimmy? Uwan, Uncle. Naitulangan abalay ti pakalaglag ipantayaw kin ni Manang Carmen. Linisan kun mulaan nyo kitday ti sabong. Takasta ti kayat na di Manang. Uwan, Uncle. Kang runani ti amen, di kay agap-apa. Dudwa kayo lang arudin nga agkabsat. Isuarong bang nalaang ngarog nga pinatag ka nagsinakit kayo. Uwan, Uncle. Jimmy, dingdinggam ka diti bagbaga. Uwan, Uncle. Sige, tagawid akbutang. Kitibilin ko saan nyo nga ilakla ko na ito abalay. Linisan nyo kitday, tapno na pintas abuyaag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu kani pagayam tayo a naglinged iti nagan a Freddy. Kastoy man ti kunana.
Dear Miss F, jak amo nurumbang wano saan ngayon nakistoryaan timadi an aramidak iti kalabas. Kababain man, ngem amok apakaadawan daytoy iti adal, nang runa kadagiti padak an naasawaanan. May mayatan at ti aramid ko amismo ti innak istoryaan, ngem ti aramid ti sabali a tao. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. I love you, bakit? Yak tumauma amang ipalbalikas iti dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Sylvia. Ay ayaten ka mat-unay, Freddy. Sapay lang kuma. Tadi ka to agbaliw iti kastaki na lailom kanya. Saan to agpulos? Si kalaang ti babae anakarik na iti kastoy. Ikarik asikan ti mauding ayatak. Agyamanak numatak daram day ta akarim kanyak, Freddy. Kat ipasiguradok matkan ka. Ajak ton agayat pa iti sabali. Si kalang tagtagikwa iti puso kan ayat ko. Ay ayatan kanto iti agnanayon, lakay. Agyamanak, bakit? I love you so much. I love you too, lakay. Mapanakon, bakit? Wen, lakay. Agan-anat ka iti panagmanehom, ha? Wen, bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Kabailak ti bagik. Ala, mapan ka nga rudan. Tapno makaado ka. Wen, Agawid ka inton aldaw, tagluto ak iti naimas a pangaldawan tala kay. Owen, bakit? O sige, mapanakon. Rapiin, ngamadda ka pailang dito'y balkon. Umunag kan, tadi kakat malamiisan. Sana bali ta nasapa pay matnanang. Umunog ak to inton madamdama. Urayak labiit ni Freddy. Sikati makam mo, anak ko. Angam na di mo kumaunay ti agpuy-puy at wan. Makapadakas kan kadayta, nang runak at masikog ka. Wan, nanang. Sanak matkit di akanayon nga agpuyat. No kastoy lang amarabyan ni Freddy. Jak mat ngamin makaturog. Aging gajak mapasangpat ti asawa. Sige, tagawid akmatan. Sigurado nga urayan nakmatan ni tatangyo. Urayom nga rudan ni Freddy, nalabit apaawidan day chay. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kaing ingas unay ti inay ayat ko nga inana. Ay na, nakayayat to'y anak ta, bakit? Nakaluklukmag nga ubi. Wan nga rod, lakay. Kat kasano daytan, adan anak ta, Freddy. Manayunan ng ti responsibilidad mo iti pamilyam. Sana parikot dayta, bakit? Dubliek tag trabaho. Tapno adda pang biyag ko kada kayo kini baby. Agyam anak, lakay. Talaga nagasatak. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Malaksid anataar. Nagagat kan. Nakasingsing patpay. Ha? Unay daytan apa nang idayaw mo kanyak. Bakit? Katput numan. Dagita ti makagapon no apay ana inlawaktan ka. Mala. Agpapigsa kang harod adagos. Iti kasta. Makabukol tamanan iti may kadwa. Ay, kunya. Joke. Mabit lang Tamang gauak iti kanam. Bakit? Sige man, lakay. Mabisinak mat ngagpayson. Inlutuan ka iti paborito masidaan. Mangan ka amangan. Iti kasta, agsubli adagos ti pigsam. Indagasan kayo iti kan karne asidayo nanang. O adtoy, adapay prutas kan natang. Ay, wow! Nagimasan. Ikan karne ko naman. Wen ananang. Nagpalengkeak ngamin. Isungayin lang kayo kinitatang iti sidaan nyo. Agyaman barok. Talaga nakasingsingput ka amanukang. Angam ay na. Nagtaktak ka pa ilaang Freddy. Nakababainan kan ka. Dandani inal daw mo't
meten nga idagasan na kami iti sidaan may barok. Awan anyaman na nanang. Napatag kayo ngamin kanyak. Iso ano anya ti ipapaay ko iti pamilya. Ipaay ko matan kada kayo. Banag apagyamanan mi unay barok. Sapay ko matag na nayon ti kasta kinasaya at mo amanukang. Di kanto ko maagbalbali, Freddy barok. Di kay madanagan nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Langak-laang tagbaliw. Ta siyempre, lumakayak to maten. Ngam ipasigurado kada kayo. Asaan to nga agbaliw ti ugalik nanang. Agtali na idtulat ta ti kinasingpet ko amanugang yon. Sa dino tayan ti asawam, anak ko. Aday ti silid mi tatang, nakaturog pa'y laang. Napuyatan nga min ang nagbiyahe edi rabii. Kasta ka de. Mala, bay ampay laang nga ron na maturog. Di mon singain, tapno makaina na. Apay kumaya tatang, ada ka di ibaga wano iparamid yung kenkwana? Ay, awan matkit de. Kaya't ko laang kumakaistorya. Naibaga nga min ni nanang mau. Anang inagas man ka na iti sedaan mi itay agsapa. Ay, wan tatang, isumat ti kinuna na itay simangpet. Manmanaw ti kaskin ni Freddy nga asawa anak ko. Malaksid nga wan bisyo na. Responsable pa'y nga amakan asawa. Saan lang nga daita? Nagagit lang arudain na singpet pa'y. Wan tatang, banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti asawa akas ka ni Freddy. Wala, saan pa yan na imot? Kasjay ati manugang. Iso asika Silvia, asika sumat di asawam, no kasjay asumangpay. Idasaram mo tinadagos iti kanan, wano merienda na. Wano saan? Itimplaam iti kape. Kasjay. Wan tatang, kasta talaga ti ar-aramidet. Apay no gumatang kamat iti cellphone mo, lakay? Ha? Ay na, saanin bakit? Nangina. Ken maysa, gastos laang dayta. Imbes nga igatang ko iti cellphone, igulpik laangan nga igatang iti diaper ken gatas ti anak ta. Adamot dagitay nalalaka a cellphone, lakay? Gumatang ka, tapno adamot pang kontakak ken ka, ah? Nangruna no kasdya nga agbiyahe ka. Saanin ko naktumet? Sana bale, taon time mati panagawid ko dito'y balay. Awan narumbang nga pagdanagam kanyak, bakit? Nasaysaya at matlaang ano adamot cellphone mo. Saan mat ngay daw-dawat? Ang magkasanon ngay no adda emergency. Iso amay mayat matlaang no gumatang ka. Adumat itan tinala ka cellphone? Sige. Mga alak to inton adda nawadwad a kwartak. Bakit? No mabinsan, husto laang mat nga oray awan day ta cellphone. Sulisog laang ngamin day ta a cellphone anak ko. Ha? Ni, pagkunaan nyo mat asulisog ti cellphone, nanang? Wan ta sulisog iti chicks. Ah? Ni nanang talaga? Kita man jay manugang damari Florida. Cellphone mat ka tinagam amwan da iti kabit na. Apoon tinagsinaan da nga agasawa. Ah? Depende mat siguro daytan iti tao nga agaramat iti cellphone, nanang. Saan mat ngamin nga agusar iti cellphone kat may lawan? Ken may sa, nasingpat ti asawa. Amok adi nang tumaaramid ti pampanunutan niyo. Nakasukat ka matlakay? Wen, agbiyahe a kita. Taisupay ti mapasadaak. Padasak man ti agbiyahe ti rabi. Anya? Di kat awanan ti inanamno kas talakay? Ay kat anya nga rod ngay. Agano sa ta sa anak mo't anagpadi, bakit? Ay na, di mo kumamat abuswan ti bagim lakay. Agina na kamat, sana puro trabaho.
Masapo lang makaurnong taadagos bakit? Tani, saan tayo nga amo ti mapasama kadagiti sumarsaro nung aldaw? Ang lakay. Bakit? Masapol nga agkagadag. Tibirok ko iti aldaw, iso ti gastusan tayo para iti inaldaw. Ti matbirok ko iti rabi, iso ti idulin ko. Tapno at damat savings ta. Ay na, anuam ti ado akwartano ag sakit kan tumatan, Freddy. Bye-bye anak ka din bakit? Di ka madanagan. Ta kompleto akmet iti vitamina. Kano talaga adyak ka ba lang tagbiyahe? Aginana ak tumatlaang. Agyaman na, Freddy, honey. Kamaudyanan na. Makadin na kamatlaangan iti agpat-pat na. Katuan Di mat inbagakan ka nga amin akid dawam kat ipay ko. No? Lakid di ka ba ila? Sa wakas. Kukwa na ka ti asawam iti aldaw. Iso ako kwa kamat iti rabi honey. Wana, ad-ado pa iti oras ko kan ngam iti asawak. Ngamin, agpasada iti aldaw. Agkita kami laang numapanak mangaldaw iti balay. Impambar ko laang agpasada iti rabi nga uray saan mat. Sana bali taitad ko mati masapulam ko maiti rabi. Dakdakkel pa'y ngam ti mapasadaam ko ma. Una, ba nagapagyamanak unay, honey? Una, tapno adda mayawat mo iti asawam. Kat saan nanto amadlaw nga adda gaya man aramidam amilagro. Kasano daytan, di kat awanan ti inanam, no kasta pati rabi ikat agbibiyahe ka iti taksi baro. Kapilitan akasta ananang. Angam talaga akasta no kaya't mo aguminawa ti pamilyam. Ay kat aginanakalatamot Narigat mo't no abuswam ti bagim baro. Angam aguray ka. Kasla lumukluk magkamad. Saan amadlaw amapuypuyatan ka? Kasla pimintas paikit diti pambagim. Ay kuha nanang. Ada nga ti mangibagbaga ahiyang ko kano ti agpuyat. Agbit vitamina ak ngamin nanang. Kompleto ak iti vitamina. Isu siguro ako nayo alumukluk magak. At to'y tinapasada ak itinagmalang bakit? Manungay da ito'y lakay? Ay, jak binilang bakit? Sikan timang bilang. Jakon itid ti mapaspasada ak itirabi. Ta isuday jayan di savings na. Una, nga makailaslasin ak matlaang iti savings ta, iti matmatgadam iti aldaw. Iso nga oray di kan agpasada iti rabi. Tani, awanan inanam lakay. Napigsa ak pa'y bakit? Iso nga awan rumba nga pagdanagan. Napigsa ka pa'y ita, takaububing ang paylaang. Ang kasanunton, no maurnungan ka iti puyat kan banog. Adan tulat taal daw nga surrender ti bagim, Freddy. Unay lagid din ay ito'y asawak. Di ka kadiagdanag. Kas makita mo ito. Napigsaak. Mayat ti pamagik. Sa anak tungag sakit, bakit? Agyaman na, tadakan honey. Na-receive mo ka dito yung text ko, kan? Wen. At iti pagpagatang mo akayat mo akanan. Agyaman na, honey. Imbang, tasaan ani bakit mo tinakabasa iti text ko? Saan? Tatunggal agawid ak. I-silent ko ti cellphone ko. Kasano no ag-text when no umawag akan ka? Kasano amangag mo no kunam anak ka-silent mo ti cellphone mo? Siyempre, naka-vibrate. Apay, kapoy. Talaga awais ka, Freddy. Siyempre Siyak pa iti ko nam. Ayun gayam,
Gimatang akon iti motorsiklo, Freddy. Wow! Agpaiso, honey? Wen, ato iti susi. Ha? Oh. Thank you so much, honey. Kamaudyanan na. Addan usarak nga umay dito'y dagos mo. Narigat nga min no ti taksya ka na yung titugot ko kahit. Ang mga nod na makakita di tarwar, anak ka park. Kahit idanom da iti asawa. Awan anyaman na, honey. Kotse ko matigatangak. Ang kimurang ngamin ti budget. Jak pa'y nakasingir iti pautang ko. Isong ano sampay lang ti motorsiklo, wen? Wen, honey. May mayat madlaan da ito eh. Tanala ka nga ilus-lusot ng runa no kasya traffic. O ala, umay katamapantay di kusina. Nangisagana ak iti pangrabyanta, honey. Aldawan, ngabdi ka pa'y mat nakarubwat. Apay, di ka agbiyahe italakay? Saan pa'y bakit? Ipan ko pa'y man ijay shop di taxi. Apay, ano tilugan mo? Medyo nalukay nga ti preno na. Kanadagon uni iti sirok. Iso ama-amakak amang ibiyahe. Katipan mo pa'y laang nga rod ijay shop Gusto matkit di, tapno makain na nakamatlakay. Wen, ipan kon to inton madamdama. Barang may isang bot aging ga inton malang. Tapno makapasada ak matlaang inton rabi. Hello, honey? Hello, mga anyang oras kang agkaray, honey. Madamdama basit. Rush hour nga minita. Panagawid. Iso asigurado nga ato ti pasero. Apay ka di? Kasangay nga minti may sa ako, Marek. Agpaituludak kumabiit ijay balay da, honey. Oo, sige. Awagan na kapaman ang makarubot ka. Taitulod ka iti papanam, honey. Awagan kanto nga rod inton madamdama. Agdi ko sang labiit. Sige. Urayek ti awag mo, Joanna, honey, my love. Kumpat ka na imbag, tapatarayag iti kastauna iti motorsiklo, honey. Ay na, inayadam na ang Freddy. Di mo unay partakan tiyag pataray. Relax ka lang ka di, honey. Di ka agdanag, tanasanaya kon nga agmotor. Basic lang ang ito'y kanya. Wala, di mo matpaspasan, Di mo pa'y kayat? Tapno makadanon ka adagos iti papanam, honey. Oo! At dalugan na masabat na. Magpaigit ka, Freddy. Wen, danag mo na ya. Ha? Jack matan may turong ti manibela. Ay, turong tani ti rangkis. Nasaya at mata nakapuot ka. Dino tayan ko. Adda ka dito'y ospital, Freddy. Wen, malagip konti na pasamak. Anay ko. Nagsakit din. Pero apagig. Anay. Gun naman. Gaita ti ala ti babaero akaskan ka. Apay anaaramid mo ti kastoy kanya, Freddy. Limad kayam alipliputan na. Ay ko. Pakawanan na ko, si Sylvia. Impay ko amin apamatagkan pa na nga sikasukan ka. Awan ti amo ka nagkurangakan ka. Ngamapay anaaramid mo tinang lipot kanya, Freddy. Apay! Sorry, bakit? Agluna ka nagbasula ka. Basol ko ti amin. Sorry no nasulisog kak iti sa bali a babae. No saan anapasamak ti kastoy kan ka. Nalapit nga agtultuloy pa'y laang ti panang lukluko yung kanya. Pakawanan nak ti Diyos. Yam agyaman ak unay. Gaputa saanan anak kalasat dayjay a Joanna iti panaka-aksidenteo.
Anya ti kayat mo asawan, Silvia. Natayag ti kamit mo. Kat iniyawid dan ti bangkay na. Nalapit aday tuyan ti wagas ti Diyos. Tapno agsina kayo iti babayam. Kat may sardang matanti pa ng liplipot yung kanyak. Sorry, bakit? Sorry, no nasuliso ka. Sabay ko ma. Tama pa kawan na. Sorry. Igarig. Nagbalbaliw akon. Sana na maulit po eh. Promise. Pakawanan na ka din na. Bakit? Pangasim. Ay ayatin ka. Unay-unay. Ay ayatin ka man. Iso pakawanan ka, Freddy. Nasakit inaramid mo. Namruming bawlat na ti asikan ka. Sana kas ka rin na timang lipat. Kan mangawat iti inaramid mo. Gamikarigatak, Freddy. Pilitak nga iwaks iti sakit tinakam ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyamalak, bagay. Nagtanok ka nga agayat. Ikarigatak tigbimbag. Tapno masul ni takdak iti nagkurangak ka na kayo iti anak ta, Silvia. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagimbagak matlaang, ngam saan akon anagsubli anagpasada. Inpamanihok iti sabali ti taksimi, kat ita, tultulungak langan ti asawak iti rinugyan na a negosyo. Pagyamanak matunay, gapo ta inikkan nakpay ti Diyos iti may kadwa abiyag, tapno siguro masulnitak ti nagkurangak iti pamilyak. Kat ita, agad-adal meten iti elementarya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Nagasat ka, gaputa pinakawan na kaadagos ti asawam. No sabali lang siguro, amangan no pinanawan, wenno sininaan nakan. Sapay kumatag balin nga adal daytoy kadagiti amin adumdumngag. Liklikan tayo ti agaramid iti saan anasayaat, tapno awan to ti pakadusaan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.